لا يا حاج محمد. شيلي بقى ده كده عشان في منه خفيف. 425 جنيه. طب بص، طبعا الشكل ملوش دعوه بالخامه خالص. يعني انت تمسكي كده الصينيه، يعني ايه؟ صينيه بمعنى كلمه بمعنى الصينيه بجد. حاجه تقيله، يعني حاجه كده، حاجه محمله كده، حاجه محمله وجميله جدا بجد. هات يا حاج 30. بكام يا حاج؟ 425. بوريكي بقى حاجه 475 وحشه. 425. واوريكي حاجه وحشه، نشوف الحاجه الوحشه. 475. بص يا باشا، دي بتيجي عشان العروسه ما نقفلهاش والحاجه تبوظ منها. جايب لك المفك بتاعها. تمام، عشان حاجه ما تضيعش بمعنى اصح. عامله كام؟ عامله 475. شايفين الجمال؟ مطحنه. بص الجمال. الحمد لله بنحاول نوفر لكم افضل خامه واقل سعر نعرف نجيب. تمام. لا بسم ممكن الله ما في شاء حاجات الله. عندنا لا اغلى شويه من بره، بس بنحاول بقدر الامكان يكون لا بس